byiza bakunzi bacu turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo ndetse n'ubusesenguzi kugira ngo tuyabagezeho ameze neza, acukumbuye hamwe n'itsinda rigari ryacu ry'abanyamakuru. Hari amakuru rero ari kuvugwa mu gihugu cya Uganda, mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda i Kampala. Hari amakuru avuga ko abapolisi n'abasirikare baryamiye amajanja kubera imyigaragambyo ishobora kwibasira inteko. Ni amakuru yatunguranye cyane hariya mu gihugu cya Uganda, wakibaza ngo byagenze bite. Icyo usabwa nyaboneka ni ugukurikira iyi nkuru yose kugira ngo umenye imva n'imvano y'iyi nkuru, maze ukore subscribe. Ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze mugakanda ukazogera. Ubwo mukamwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo muzajye mubona amakuru yacu yose agisohoka. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane. Ikindi kora like ndetse na share kugira ngo usangize abandi, ndetse unaduhe komenti cyangwa se uduhe igitekerezo. Reka mbere yuko dukomeza tubabwira iyi nkuru yo mu gihugu cya Uganda ivuga ko abapolisi ndetse n'abasirikare baryamiye amajanja kubera imyigaragambyo ishobora kwibasira inteko, reka tubanze twitemo gato, turagaruka mu kanya turambura iyi nkuru yose. Nkwibutse ko iyi ari KN Radio. Nongeye kuguha ikaze we wahisemo kugumana natwe kuri KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tukugezaho tubanje gukorera ubusesenguzi kugira ngo tuyakugezeho ameze neza cyane. Nkwibutse ko iyi ari KN Radio. Mu gihugu cya Uganda i Kampala, abapolisi ndetse n'abasirikare baryamiye amajanja kubera imyigaragambyo ishobora kwibasira inteko. Ni mu gihe abanya-Uganda bateguje ko kuri uyu wa 23 Nyakanga 2024 barakora imyigaragambyo ikomeye berekeza ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Leta yohereje abapolisi ndetse n'abasirikare mu bice by'ingenzi bya Kampala kugira ngo bazayikumire. Iyi myigaragambyo ni igitekerezo cyakomotse ku yabereye muri Kenya kuva muri Kamena 2024, aho abiganjemo urubyiruko bateye ingoro inteko batwika igice cyayo. Byatumye Perezida William Ruto asesa guverinoma, umuyobozi wa polisi aregura. Byitezwe ko imyigaragambyo yo muri Uganda nayo yitabirwa n'abiganjemo urubyiruko. Ikigamijwe ni ukwamagana abayobozi mu nzego za Uganda bashinjwa kunyereza umutungo w'igihugu. Perezida w'inteko ya Uganda Anita Anne Amongi ni umwe mu bayobozi bashinjwa ibi byaha. Abateganya kwigaragambya baciye amarenga ko kuri uyu wa 23 Nyakanga 2024 bamwotsa igitutu kugira ngo yegure. Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda akaba na perezida w'ishyaka NUP Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine yatangaje ko kwigaragambya ari uburenganzira bw'abaturage, ateguza ko nawe ashobora kubiyungaho. Yagize ati, nshyigikiye urubyiruko 100%, nishimiye kubona rufatiye iya mbere, ntimuzatungurwe nimubona mbiyunzeho. Ntabwo nateguye iyi myigaragambyo, ariko njyewe n'ishyaka ryacu turayishyigikiye. Abapolisi n'abasirikare ndetse n'imodoka zabo z'imitamenwa ziri kuzenguruka mu bice bitandukanye bya Kampala kuva mu gitondo. Ku cyicaro gikuru cy'ishyaka NUP naho hoherejwe abashinzwe umutekano ubwo Bobi Wine yarayoboye inama y'abanyamuryango. Umuvugizi wa polisi ya Uganda ASP Kituma Rusoke yatangaje ko impamvu abashinzwe umutekano
bongerewe mu bice bitandukanye bya Kampala ari uko ubutasi bwabahaye amakuru y'uko iyi myigaragambyo izarangwa n'ibikorwa by'urugomo. Yagize ati ntabwo twahisha ukuri uko twohereje abashinzwe umutekano mu buryo budasanzwe kuko turajwe inshinga n'umutekano. Iyo tubonye amakuru y'ubutasi aduteguza ko hari ibikorwa bishobora guhungabanya ituze, twongera abashinzwe umutekano. Uyu munsi nibyo twakoze. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuri uyu wa 21 Nyakanga yatangaje ko abateguye iyi myigaragambyo bari gukorana n'abanyamahanga kugira ngo bateze akajagari. Yababuriye abamenyesha ko abazayijyamo bazaba bakina n'umuriro. Ndabashimiye cyane mwe tubanye muri aya makuru. Amakuru yacu nakagaruka. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye uhora ubana natwe mu makuru yose. Ukomeze kugira ibihe byiza.